Već godinama poljoprivrednici s nestrpljenjem očekuju licitacije za zakup državne poljoprivredne zemlje u Pančevačkom ataru. Tako je i ove godine. Paorima će se ponuditi više od 12.000 hektara koje će moći da obrađuju. Program za zakup državne poljoprivredne zemlje često bude ispravljan, pa i licitacije kasne. Tako je i ove godine, a već na narodnoj sednici Skupštine grada o ovom pitanju biće reči. Prvo i osnovno je da moramo da donesemo i da završimo licitaciju za 2015. godinu. Po nekim mojim informacijama iz ministarstva, to je sad na korak od toga. Na sledećoj Skupštini će najverovatnije biti usvojen program i nekih 12.000 hektara će ići na licitaciju. To je ovo poslednje što ćemo uraditi po starom zakonu o poljoprivrednom zemljištu. Čekamo svi da se usvoji novi zakon i da uvede red. Kao što znate i sami, pošto se bavite poljoprivredom i pratite sva dešavanja u vezi poljoprivrede na teritoriji grada Pančeva, mi imamo probleme sa sadašnjim zakonom u smislu da ne funkcioniše, da imamo neke pasivne statuse koje se ne rešavaju, neka vansudska poravnanja koja po 2-3 godine se ne rešavaju, uzurpaciju državnog zemljišta, neku količinu zemlje za koje po papirima imamo dokumentaciju, znači postoji dokumentacija, a u stvari ne postoje na terenu i tako dalje. Novim zakonom će se to sve rešiti, tako da će sledeći program morati da se donese 31. marta zbog sankcija koje će sprovoditi ministarstvo i nadam se ćemo onda ući u neke zakonske okvire i narednih godina raditi kako treba. Svake godine u kasu grada sliju se značajna sredstva od zakupa državne poljoprivredne zemlje. Ta sredstva se koriste racionalno za izgradnju atarskih puteva, podizanje vetrozaštitnih pojaseva, čišćenje kanalske mreže, to je po onoj narodnoj. Što se uzima od zemlje, vraća se u agrar. U 2015. godini smo dosta uradili, ta sredstva nisu mala, uložili smo ih u puteve, u popravku puteva, u projektovanje novih puteva i otresišta, podizanje vetrozaštitnih pojaseva, radili smo neka istraživanja što se tiče mikro i makroelemenata, odnosno plodnosti zemljišta, zelene tezge, odnosno kontrolisana proizvodnja hrane na zelenoj pijaci i tako dalje. Stvarno smo ove godine uradili dosta od tih sredstava. Bez obzira na kašnjenje programa, svi su izgledi da u buduće neće biti tako, jer su u predlogu novog zakona o zemljištu predviđene sankcije za one koji ne izvrše svoj deo posla na vreme i u roku.